Акшамлар хайыр октябрьнан 5 эфирде заман Қырым ве дүнияда олған қаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Студияда сіздерімен Шевкет Аматулаев. Селемлайым. Қырым бойынша ич бір музакере меджлиссіз кечірілмес. Бұнда Украина тышышлерін әзірлігінде минлер. Қырым татар халқының темсілжі органы бір музакереге. Бұл сырада Қырым ішғалжелерден азат етілуі бойынша халқара музакере мейданы тешкіл етілмесіне желп етілмелі. Платформаның базы бір іштіракшілері енді белі екен. Тышышлерін әзірлігі кележек сене февральнан 26-сында Украинаның іждешлеріні саммитке топлай жақула. Украина позициясыны құветлештірмек үшін парламент Қырым татар халқының ве Қырым статусынен бағлы қанунларыны қабыл етмеледі Меджлис рейсі Рифат Чубаров. Қырым форматы ве ишгалжелер Қырым татар халқының етекшілеріні насыл шекілді қаретлемеге тұрышқаны аққында левхамызда сейретіңіз. Ишгалжелер халқына қорқызы жақ олып, сачма қабатлауларнен махкеме даваларыны башлаттылар. Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилевке ишгалжелер бір қач қабатлав уйдырды. Бұры селянен мұқайтсыз құланывы маддесі бойынша. Ишгалжелерінің фікіріне көре, 1996 сенесі селя сатын алғана вақыт құршын алынмасы үшін Москвадан разылық сұрамақ керек екен. Эсас қабатлав есе Русия сыңырына қанунсыз кешкенінде. Сөз 2014 сенесі майыс учкуны олған вақиялар аққында кете. Окуна Қырым татар халқының лидері Херсон велиетінден ишғал етілген Қырымға кечежек еді. О вақыт есе ФСБ Мустафа Джемилевке Қырымға кірішні ясақ еткені белі олды. Тек бұл сене 6 ел кечкен сон ишгалжелер Джемилевке қаршы жинай даваны бақы башлады. Бұне берабер ишгалжелер Меджлис рейсі ве Дүния Қырым татар конгрессінің президент Рифат Чубаров ве Дүния Қырым татар конгрессінің президент Муавина Ленур Ислямовқа низбетен давалар башлатты. Сачма қабатлаулар тек шырмадей Мустафа Джемилев. Чүнки ишгалжелер бойлы шекілде Қырым татарлар халқара жемачылығынен берабер бұл сене майыс учкуны Ярамада тарафына итибар маршыны кечірмеге илан еткеніне жевап берді. Они возбуждают вот это дело именно с целью, я думаю, во-первых, иметь основания. Если мы, скажем, если с Рифатом Чубаровым подойдем к кордону, как запланировано было, с этим пешим маршем, чтобы у них было основание, так сказать, заранее уже вынесенный приговор о нашем аресте. И второе, это, конечно, запугивание, в первую очередь, крымско-татарского населения в Крыму, наших граждан, чтобы они держались подальше от активистов национального движения, не присоединялись к каким-либо акциям. Ашайыт ве энергетика қамачавы ишгалжелерге чоқ миллиардлы зарар кетірді. О вақыт 2015 сенесі сентябрь айында Қырым татарлар Украин фаллерінен берабер Ярамадаға мал ташыған машиналарға yolını блок етті. 2 айдан есе Қырымға электрика берілуі де тоқтатылды. Ярамада қаралыққа далды. Işık берілуіна яңыдан тіклемек үшін ишгалжелер бір қач ай девамында чалышып, чоқ миллиард рубле сарф етмеге мечбур oldu. Ишгалжелер Украина қытасындан ышық берілуі тоқтатылмасыны диверсия деп падландырып, Дүния Қырым татар конгрессінің президент Муавина Ленур Ислямовқа қаршы дава башлатты. Этим временем я хочу как раз таки гордиться, потому что это те лучшие граждане Украины, которые не позволили дать возможность поставлять электроэнергию. Мы заблокировали это дело и не дали торговать честью тех граждан Украины, которые в Крыму и на материковой Украине борются за территориальную целостность, борются за честь нашей державы. Қырым татар халқының етекчілеріне ұжым етіп ишгалжелер халқының маневиятыны бозмаға істеді де адвокат Николай Полозов. Руслар, тақыплер, ишгалжелер акимиетінің низбетен олған қаршылықны тоқтатар деп ұмыт етті. Бұне берабер, ұйдырылған қабатлаулар вастасынен ишгалжелер Украинаның ғарп ортақлары Қырым татарларға дестек бермектен четлешсінлер деп, Қырым татар халқының етекчілеріні террорист, диверсант ве қанун бұзыжылары кібі көстермеге істей. Преследование лидеров крымско-татарского народа в том числе имеет своей целью в последующем, основываясь на вот этих вынесенных российскими судами приговорах, использовать эти приговоры в качестве манипулятивного инструмента на внешних площадках для формирования отрицательного мнения у мирового сообщества относительно истинных
целей и задач, которые ставят перед собой лидеры крымско-татарского народа. Ишгалчылернын кабатлаулары сачма ве адлие тарафындан bir şeyге keçмеген olsa da Украина cevap bermeli dey Rifat Чубаров. Ruslar 2014 senesi fevral 26 күні Qırım parlamenti ogünde Ukraina toprak bütünlüğüne kol tutup mitinginde kalabalıklar çıkarganında ve Rusiya toprak bütünlüğünü bozmağa çağıruvlar yaptı dep kabatlay. Ukraina Rusiyaga karşı halkara mahkemelerde davalar başlatsa da Ukraina mahkemeleri de gerçek hükümler çıkarmalı dey meclis reisi. Всі ті справи, які відкриваються в тимчасово окупованому Криму або в Російській Федерації проти українських політиків, проти кримсько-татарських політиків, вони мають завжди знаходити не просто от реагування з боку української сторони, але вони мають стимулювати певні практичні дії різних відомств і спеціальних служб української держави. Тек Qırım işgalden azat etilmesi repressiyalar ve işgalcilerinin haksızlıklarını toxtata bile. Bunda Qırım muzakere meydana yardım etmeli. Ukraina tarafdarları ve yardım etmege istegen herkesini Ukraina prezidenti davet etken. Ukraina Tышышler Nazirligi Rusiyaga de davetname yollagan, ama ular ret etejeginde eminler. Qırım platforması bir kaç seviyeden ibaret olmalı. Devlet yol başçıları, Tышышleri ve Mudafaa nazirleri, parlament vekilleri ve ekspertlerinin iştirakı seviyesinde. Ama Qırım boyunca muzakereler meclissiz, çaresiz dediler Tышышleri Nazirliginde. Для Міністерства закордонних справ України залучення Меджлісу кримськотатарського народу є надзвичайно важливим. Це і участь в різних заходах на рівні різних міжнародних організацій, різні сайд-івенти, різні конференції, різні дискусії. Тобто всі адвокаційні заходи, де Меджліс запрошений як ключовий стейкхолдер процесу. Geçken hafta Prezident Ofisi Qırım-Tatar halkının temsilci organını Qırım platforması teşkil etilmesinde iştirak etmege çağırdı. Mecliste Prezident Ofisi'nin kommunikasiya olmaganından sebep rahatsızlar, ama Prezident'nin destegi olacağına umut eteler. Що стосується побажань Офісу Президента України щодо тих очікувань від Меджлісу, зрозуміло, що по всіх тих програмах і по всіх тих заходах, які проводяться українською державою, у разі, якщо вони з нами обговорюються, напрацьовуються, і ми до них залучаємося, ми максимально, як і раніше, налаштовані на спільну роботу. Meclis ve Prezident arasında çalışmalar kanun seviyesinde tertipke ketirilmeli dey Mustafa Cemilev. Bunun beraber umumi çalışmalarını belgilemek için karar da imzalanmalı ve Qırım-Tatar halkının meseleleri boyunca temsilci de tayin etilmeli. Prezidentke namzetini da keçken sene teklif etken ediler, lakin anda tayinlenuvnen aşıkmaylar. Bunun beraber parlamentте Qırım-Tatarlar ve Qırım statusunen bağlı 3 muhim kanun leyhası bakılıp kabul etilmeli. Это очень важно, конечно, в этом плане деоккупации Крыма, принятие со стороны Украины ряд законодательных актов. В первую очередь закон о статусе коренных народов на территории Украины, второй о статусе крымско-татарского народа и также поправки в Конституцию, касающиеся переформатированной автономной республики Крым, национально-территориальной автономии. Ukraina Tышышleri Nazirliginde gelecek sene fevral 26 күні Qırımның işgalge qarşılıq gösterif күні саммит keçirileceğini ilan ettiler. Nazirlikte kaydetkenlerine göre Qırım platformasında iştirak edecek devletler jedvelendi bar, ama şimdilik olarını açıklamaylar. Владислав Стужук, Zaman, ATR. Dünya Qırım-Tatar Kongresi Ukraina hakimiyetine yapkan işandıruvlarını hatırlatıp, Qırım-Tatarlarga olgan münasibetini dünyaga bildirecek. Geçenleri Kongresinin icra şurası video bak vasıtasının öz toplaşıvını geçirip, sonki vakıtları Ukraina hakimiyetinin Qırım-Tatarlarga nisbeten olgan münasibetini ve hakimiyet tarafından yapılmagan işlerini muzakere etti. Tafsilatlıca levhamızda.
Конгресстің ижра шура азаларына Украина президенті офисынан Меджлис рейсі Рифат Чубаровқа веаслы Қырым татар халқына низбетен олған мұнасибеті ачывландырды. Меджлис рейсі Суриеде қачақлар лагерінде тұтылған Украина ватандашлары. Олар арасында Қырым татарлар қайтарылмасы меселесіне көтеріп, президент офисі бұл ішні блок етедеген еді. Президент офисі есе Меджлис бұл ішлерге қарышмастан, өз компетенциясы сыңырларından шықмасын деп жауап берген еді. Дүния Қырым татар конгресстің баш катибі Намық Кемал Байар қайдеткенне көре Қырым татарларнен алақалы меселелер олса Меджлиснің 100% иштирак etmege ve öz pozitsiyasını bildirmege hakkı var. Kırım'ın kaderi, Kırım Tatarlarıyla alakalı bir meselede birinciden söz söyleme hakkı Kırım Tatar halkınındır. Ve bu hakkını da Kırım Tatar Meclisi vasıtasından yürüsete Kırım Tatar halkı. Ukrayna hükümetinin meclis çetke kalsın bu meselelerde demesi de bizge göre o hükümetin özünü bağlar. Kırım Tatar Milli Meclisi'ni bağlamaz. İstanbul Қырым татарлары дернегінің başı Жилял İçten қайдеткенне көре Украина акимиеті Türkiye'ге müracaat etse, Türkiye Ukraina vatandaşlara kaytarılmasında yardım etmege hazır. Eğer Ukrayna devleti, Türkiye Cumhuriyeti devletine bu konuda müracaat ederse, Suriye'deki kadınlar ve bunların çocuklarını almak istiyoruz derse, Türkiye Cumhuriyeti bu konuda yardım edeceğini ben iyi biliyorum. Yani yaparlar yani. Yapıp Ukrayna'ya nereye istiyorlarsa o aileleri oraya iletirler. Ukraina hakimiyetinden Қырым татарларға olgan münasibeti ayretте қалдырды дей Жилял Бей. Onun sözlerine göre bu sovetler zamanından kalgan zihniyettir. Ukrayna devletinin Kırım Tatar Milli Meclis reisimize böyle davranması ben şahsen çok üzüldüm. Yani beklemediğim bir şeydi, Ukraynalılardan bunu beklemiyordum. Bu tamamen Sovyet mantalitesi ve o mantalitenin içinde olan Ukraynalı yöneticilerin daha hala 30 sene komünistliğin bitmesine rağmen hayattalar demek ki. Daha hala o Sovyetler mantalitesini devam ettiriyorlar. Onun için bence Sovyetler Birliği'nin bittiğini, sen artık Ukrayna devletisin diye hatırlatmak lazım. Намық Кемал Байарынан сөздеріне көре Украина hakimiyeti Қырым татарларынан статусы белгіленмесі ве Қырым татар мұхтариеті тешкіл етілмесі үшін Украина анаясасына деңішмелер кірсетмеге ашықмағаныны Конгресс тенқит етіп дүнияға білдірежек. Чүнки Қырым татар халқында меселелері çözülmesi için daha 30 yıl beklemege çaresi yok. Kongres bu mesele boyunca bir kere birinciden bütün dünyaya müracaat eder. Bunu dünyaya bildirir. Çünkü bu Kırım Tatarlarının bilesiniz tamır halk olmasından kaynaklanan haklarla alakalı kanunlar. Muhtariyet meselesi, tamır halk kanunu, son toponomi kanunları ve başkaca kanunlar Kırım Tatar halkının sürgün sonrası rehabilitasyonu ve haklarına tiklenmesi, gayrıdan tiklenmesi için gerek olan haklar. Ukrayna'da Avrupa Birliği adaylığı sürecinde bu haklara dikkat etmek ve bu haklar konusunda kanunları çıkarıp gerekli adımları atmak mecburiyetinde bu Ukrayna'nın geleceği içinde yakşı adımlar olacak. Қырым татар диаспоралары Украина hakimiyetine көстерген мунасибеті için өз раатсызлығыны білдірмелі дей Жилял İçten. Қайдеткенне көре İstanbul Қырым татарлары дернегі Украина консуллығына барып өз наразылығыны білдірмеге азыр. Ama bu işke çoğusu dernekler koşulması için onlarını haberdar etip durmak gerek dedi. İstanbul'daki Ukrayna konsolosluğuna bir mektup verebiliriz dedim. Kalabalık gideriz, bir 200 kişi gideriz mektup vermek için. Yani bundan üzüntü duyuyoruz filan şeklinde demokratik hakkımızı kullanmak yönünde fikrimi söyledim. Devamlı böyle taze bilgileri bağlı diasporadaki teşkilatlara bu bilgileri verirse bütün diasporanın bu konuda haberi olur. Bir etkinlikten, bir Ukrayna yetkilisinden, konsolosluğundan görüştüğü zaman burada neden Kırım Tatarlarına böyle davranıyorsun şeklinde üzüntüsünü bildirir. Yani bunu söyledim. Yani diasporayı canlı tutmak lazım bu tür hareketlerde. Bunun beraber Koнгресстің ижра шурасының азалары Қырым татарларына коронавирус халқымыз арасында тез тарқалғаны үшін той, дуалар ве күтлеве тедбірлер кечірілмесінден вазгечмеге чағырдылар. Чүнки статистикаға көре, Қырымда COVID-19 хасталығына ұғраған инсанлар сайысына көре эксериеті Қырым татарлардыр. Якын күнлері Дүния Қырым татар конгресінің ижра шурасы бұл меселелерінен бағылы бейанатларыны ве чағыруына тарқатажақ. Шевкет Аматулаев, Заман, АТР.
Украина işgal etilgen territoriyalar azat etilmesi ve reintegratsiya meselelerini Хорватияның tecrübesi esasında öğrenecektir. Хорватистанға işgal etilgen territoriyalar meseleleri boyunca Nazir Alexey Reznikov yol alған. Oğanda oktyabrının 7-sine kadar olacak eken. Okunge kadar Reznikov Хорватистанның baş naziri Andrei Plenković ve hakimiyet vekillerinin görüşmeli. Buna beraber işgal etilgen territoriyalarının barışık reintegratsiyasının hazırlarının görüşüp olup geçmeli. Досвід Хорватії дуже важливий для нас в рамках безпечної реінтеграції. Український і хорватський народи пов'язані. Наші країни мають однакову долю. Ви пережили окупацію і відновили суверенітет. Наразі ж Україна переживає складний період повернення окупованих Росією Донбасу і Криму. Республіка Хорватія і дружній хорватський народ є яскравим прикладом самовідданої боротьби за свободу і гідність. Birleşmiş Milletler'nin Baş Asambleyası toplashuvunda Ukrayna'nı kim temsil eteceği belli oldu. Ukrayna prezidenti 10 insandan ibaret olgan jedvelini tasdiqlap aydınlattı. Heyet yol başılganda Tış işleri naziri Dmitry Kuleba. Birleşmiş Milletler'de Ukrayna'nın daimi temsilcisi olgan Sergey Kislitsa onun muavini olacak. Heyetke Tış işleri nazirinin birinci muavini emeni Jepparda kirsetilgen. Buna beraber Baş Asambleya toplaşuvunda Ukrayna'nın Kırım'daki daimi temsilcisi Anton Karinevich ve meclis reisi Rifat Chubarov iştirak edecek. İyul ayından başlap COVID-19 hastalığına uğragan hastalar hastahanege yatkızılması 5 kerege artkan. Yakın günleri Ukrayna boyunca tahminen 5000 koronavirus hastası belgilene dep tahmin eterler Sağlık Nazirliginde. Ukraynada pandemiya başlaganından beri 230 bin COVID-19 hastası belgilengen. Geçken kun devamında 3774 yangi hasta tasdiqlangan. Наша медична система має певну межу, як би ми не збільшували кількість ліжок. На сьогоднішній день вже в нас 37 тисяч. Максимально, що ми можемо збільшити, це до 50 тисяч. Бо ми не можемо забрати ліжка, наприклад, які відведені під лікування інфарктів, інсультів, онкологічних хворих або з пологових будинків і всіх решта захворювань, які є в нашій країні. Це максимальна кількість. Такі ваші легковажні дії і таке ваше відношення до здоров'я громадян, я не перебільшую, саме до здоров'я громадян, в тому числі інколи до ваших виборців, да? Воно може призвести до того, що в нас банально просто закінчаться ліжка і банально закінчаться медичні працівники. İşgal etilgen Kırım'da keçken kun devamında bir koronavirus hastası vefat etken. Pandemiya başlaganından beri umumen 70 insan COVID-19 kurbanı olgan. 5063 insan bu yukunç hastalığına uğragan. Keçken kun devamında hastalık 105 kişide belgilengen. Bu saat hazır olgan sonki haberimizi depinizge hayırlı akşamlar tileyim. Bir-birinizge muqayt olunuz, sağlığımız bu bizim baylığımızdır. Atı erden ise ayrılınız görüşkence.